fact enrada na Ghana Football Association omo be tu dwa se ampa ejebo eja enya bedru okay papa yi pa se ye kọ kata no na wo ye technical advisor edma otuado ene the technical team na omo bo adwumaden na sese de efe ne de abetu dwa se ono ene Black Stars head coach a wodi popuko no eba besen enso akonanim a che se Didi Dramani ebe assist no George Boateng enso be assistant na mom no ensakrae kakra ba pe ene se otuado ano ye head coach no epe ene ye nefro okay se nche bia Sam George ebe betu dwa se efefo no wo mo adi adwuma na mapapa dida akasa o meka keke na wote ni say no yenhwe Sam George ne tweet ne Facebook page no nkomo a ene said ni osebo a wo bo wo kire se ono Ghana ha obie ni ho a owo breaking news eche ono Sam George e say so beka ya o ka se adwuma no wo mu di ama Chris Hughton ba na aka se efefo no beka se ampa dia Sam George e ka ne yampa enso mo se da Sam bie atumu se obi apply enfamla ye hunu coach se apply ye hunu omododo ye hunu obia CV enso ne ye abetudwa se yade se Chris Hughton na eba abe coach the senior national soccer team the Black Stars of Ghana. So say next month ye match busume no Ghana any Angola the antelope the black antelope na ombetime e de apem so na Chris Hughton e be gina